Sanibonani. Ngiyazi ukuthi angisumuntu onamapulazi amaningi. Kodwa into yokuhlala nje ngikhuluma kanjena kumavidiyo ngithanda kakhulu. Futhi ngiyakholelwa ukuthi ngelinye ilanga kuyohamba kuhambe ngisize noma kuzoba khona engisizayo. Bafowethu, ngikhathazekile ngendlela esinolwazi oluncane ngayo, kakhulukazi lento yama-social network. Lento yama-social network bafowethu, isikhathi esiningi sisichitha khona, nedatha futhi sisichitha khona isikhathi esiningi. Kwathina asizuzi lutho. Umbuzo uthi bafowethu, siyazi ukuthi i-social network uyaholela, siyazi ukuthi kuma-social network uyakwazi ukuthi uthi uyisebenzisa ukuholela ukuthi uyayisebenzisa. Siyayazi into enganjalo bafowethu. Okay, mina into engiyaziyo bafowethu enginesiqiniseko sayo ile yaku-YouTube. Ku-YouTube-ke ngiyazi khona ukuthi uyakwazi ukuthola i-email ekuchazela ukuthi uma usukhwalifaya ukuhola uzokwenza 1, 2, 3 ngokwe-channel yakho, uzokwazi lapho ukuthi uthole usakhwalifaya ukuthi uhole. Kodwa lama-social network bafowethu la amanye asikhathazi ngawo futhi asazi ukuthi ulandela yiphi imigudu. Bengicabanga futhi ukuthi kunganjani ukuthi-ke sihluphe sizame ukuthola ulwazi ukuthi uma sifuna ukuhola kulamanye-social network yini esingayenza ukuze sikwazi ukuthi sihole phela, ngoba kunabantu bafowethu la abanamapulazi ayinqoba kabi abaningi abakhwalifaya ukuthi ngoba bayahola, kodwa uthole lento mabeyenza bayenza nje ukuthi bachithe isizungu. Abacabangi nje ukuthi bengahola, nanoma kungathiwa bakucabanga lokho, kodwa abayazi imigudu ekufanele behambe ukuze bekhwalifaya ukuthi behole. Ngiyacela futhi ukuthi ke sihluphe nje ngokufuna ulwazi, ke sibheke ukuthi lento le singenza kanjani ukuthi nathi sizwisise, singenza kanjani ukuthi lento le nathi ukuthi sisebenzele.